Pemirsa, wasana pandemi COVID-19, jantan ngawinang daya beli kerama tedun, sakewantan indik pengharga makatah pabuat pokok saya nincap pemekas bawang miwah kesuna. Rau mangkin pikobat puniki sampun kesalahin antuk namakin penincap tatkala nyangre galungan miwah kuningan. Kepala Bidang Meteorologi dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Denpasar, Putu Gede Sukedane metututang indik penincapan pengharga bawang mewah kesuna, nanging kejantenang nenten banget akeh. Anutin monitoring Sani Raja Kemargiang, nyabran raine semua mewah prespati pengharga pebuat pokok kekantenang kanton degdeg. Penincapan inuncap ketarkayang, pinake pengupaya saking para pedagang sejeroning ngarepin kelangkaan stok tatkala nyangre rainan. Nanging dane mausang anutin seselin ring pasar langsung kawentenan bawang mewah kesuna kanton teg-teg. Ketahnyani penincapan pengharga Raja Ngelimbak tatkala nyangre pengrau rainan jagat, sekadi galungan lintang, komoditi kesuna nincap santukan pengapten kerama sayan ngakehang. Nanging ring pemargin galungan nyani mangkin ketarkayang penincapan pengharga nenten banget ageng, pebuat sanetiosan taler ketarkayang si dedeg-deg. Duaning punike pinake nabdaben pikobat saneside kepanggih, putus sekedana mausang sampun nyagayang pengupaya minekade monitoring, memperkanti sarang kepala pasar, rumasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar. Tios punike ringgalah sane jagirauh pacang kelaksanayang seselah ring pasar galiran kelungkung, antuk mastikayang penyiagayan pebuat pokok pemekas lakarin base. Mangda kuningen indik pengharga bawang rauh mangkin sampun kantos 3 dasa tali rupiah a kilogram, sanes durung nyane selai tali rupiah a kilogram. Punike talar kesuna nincap 15 tali rupiah dados kali dasa tali rupiah a kilogram. Bisnis Bali nguning aya.